Siyanibingelela kwiNdo Fast ukuthi TV yazi-ke iyo lento esifuna ukuyibona kumaskandi. Abafowethu be-release-ke umusic. Abantu bayawuthanda umusic yatrenda, especially umaskandi lapha ku-Spotify, kubani ku-YouTube, uphinde utrenda kakhulu lapha kuma-iTunes. Benza nje umlando omkhulu kakhulu. Izolo sibikile ukuthi uNjoko uzokhipha umsebenzi wakhe omusha uthi isithombe se-iPhone, but okubonakalayo laphana okuvelile ukuthi uSminoff uzobe khona kwenye ingoma laphana-ke zikabani zikaNjoko, uzobe umfeaturishile kuba ku-track number 2. Uthini uMphile Sminoff comment uthi iCCTV iveza lokhu, hobosha madoda, lindelani-ke okumnandi kodwa. Soke sibheke-ke uhlaka lwey'ngoma-ke zakhe ukuthi ihamba kanjani-ke. Ubani-ke uNjoko ithini ingoma yokuqala ithi iyale, yesibili ithi sayiqala kancane featuring uSminoff, eyesithathu ithi liyabhubha, yes4 ithi location, yes5 uqondeni, number 6 ithi amalingo featuring kuzoba yi-surprise-ke le, asazi-ke lendelani-ke. Yes7 ithi isitimela sothando, yes8 ithi isithombe se-iPhone featuring umzukulu, iyo futhi esihloko sani-ke sale album. Yes9 ithi kuyangihlula, yes10 ithi zindiza ndawonye, bese kuba imininingwane ukuthi ubani uzobe khona, abalidayo, etc. iBorn Free uSikweli Chliza nayo ube nama-post awenzileke boma 2 days ago. Ethini ipost? Ngane zakwethu ngicela kunethula nathi front cover yenu yomsebenzi Sikweletu 2026. Isihloko ithini? Ithi isikhathele, full album ucela support njengenjwayelo, njengoba nijwayele ukwenza. Alright, izoba nge-19 June izobe isitholakala. uNjoko nayo iphuma nge-19, uSikweletu nayo iphuma nge-19. Iyona-ke le i-artwork kumsebenzi omuhle kakhulu abawenzile lapho-ke. Kodwa elethi isikhathele, encane bethi awuyiphumuze. Lezi ihloko zenu bafowethu niyayiqamba, anidlali ngane zakwethu, zime kanjena. Ubese buya kuSmino ubani uSikweletu iBorn Free yasibuya izolo-ke kube post ya-18 namhlanje ngeniphathele uhlu lwezingoma ezobe zizwakala kule album iphuma ngoLwesihlanu. uSikweletu isikhathele ngakhetha ojahe ukuyizwa-ke, zime kanjena-ke iy'ngoma. Ithini yokuqala konke kuyodlula, esibili ithi inja yami, esithathu ithi divozane, yes4 ithi mntanami, number 5 ngidlala abafana, 6 ithi isikhathele, 7 emendweni, 8 intandane, 9 uthando lwethu, 10 umvithi, number 11 igonqonqo. Madoda, isizulu bese belikhona ukusifunda. S12 ithi ngeke, S13 ithi umxabanisi, S14 ithi ngenaphi-ke. Abantu abasebenze naye-ke uSikweletu laphana, ayikho-ke ifeature-ke noma izoba khona asazi-ke. Lokhu sifuna ukuveza njengamanje ukuthi iy'nsizwa ezizokhipha laphana eyisamemezele, sibe lenhlahla ukuthi sihlala namaposti wazo, senza-ke ini-ke ividiyo-ke before bekhiphe-ke. Friday bayakhipha-ke i-19 zinge-Friday, bengenayo kisho before ngeza amavidiyo ukuthi iy'nsuku ihamba kanjani. Right-ke ilokho esifuna ukubuya njengamanje-ke, sizozwa ukuthi wasiphatheleni-ke iy'nsizwa-ke lezi-ke ziyakhipha lezi nsizwa, ayihlali isikhathi eside, unyaka awupheli kuba khona osukutholile, okuyinto enhle-ke leyo ukuze uhlale usemehlweni abantu. Understand? uNjoko uzokhipha nje ingoma nje eziwu-10, understand? Oyinto enhle leyo. Nakho uSikweletu uzokhipha-ke ingoma ey'ngakanani, eziwu-14 album-ke ephelele. Wakhipha-ke EP, back to back EPs kade wakhiphile-ke last year. So ubuye ngani-ke i-album-ke naye kuyazi-ke uSikweletu i-album isebenza kahle kakhulu, ithola nama-nomination i-album uma yenza kahle abantu bayithanda. We-stream omlabalaba ibasebenzele noma zingeningi ingoma eyithe ukuduka, but i-album yonke ibeyinhle, abantu bayithandile. So sizobona ukuthi-ke basiphatheleni-ke kazi izobe injani-ke le ngoma le ehambe khona noSminoff ethi sayiqala kancane. Ngisahle nganzo lesodwa ukuza sibonge ithuba.